Re le ba sehlopha sa ditaba tša leleme la Sepedi re a lamogela le babogedi ba rena ba kanala ya DTT. Re gaša go tšwa Studio 10 re thoma pele ka dihlogo. They were able to stop and search about 42 buses trying to enter the Republic. Bana ba go feta makgolo a mane ba go dumelwago ba thupilwe le go tšhabišwa ba hlakodišitšwe mollwaneng wa Pate Bridge. Batho besho thobela ke soretsela le mošomi mmogo Augustine Letlalo. Bana ba ka tlase ga mengwaga e seswai ba go balelwa go makgolo 440 ba go dumelwago ba be ba thupilwe le go tšhabišwa ba hlakodišitšwe mollwaneng wa Pate Bridge bošegong bja go feta. Dipese tše 42 tšeo di bego di lebile Afrika Borwa di emišitšwe le go phuruputšwa ka mollwaneng wa Mosina Limpopo. Bahlankedi ba tlhapetšo ya mellwane ba re ba komana madula a bapile go lebagana le batho ba go feta dimilione tše tshela bao ba tlabego ba itukišetša sehla sa maikhutšo a Krismose. They were able to stop and search about 42 buses trying to enter the Republic, and out of that we found 443 children under the age of 8 that were in those buses without any parent or any guardian. Fairly, they were being trafficked into South Africa. So in this period of 2023-2024, we anticipate a full recovery to the pre-COVID average number of about 6 million people who are supposed to be moving out of our ports in this period. Mokgatlo wo o sa dirego letseno o hlokomelago masea ao a tlaišwago le ao a lahlilwego o lemogile koketšego e kgolo ya masea ao a lahlilwego nakong ya sehla sa maikhutšo. Ba Grace Baby Haven ka Mbombela Mpumalanga ba šoma le maokelo a selegae bašomi ba tša leago le maphodisa. Go ya ka dipalopalo masea a ka bago 3,500 ba phologa masetlapelo a go lahlwa mo nageng ngwaga o mongwe le o mongwe. Lefelo le le hlomilwe mengwaga e mebedi ya go feta le amogela le go thuša masea go ya go mengwaga e mebedi. Go dumelwa ge bothata bjo bo gakatšwa ke kgatelelo ya monagano, bohloki le tšhomišo ya diokobatši. Where we've placed most in adoption houses and in foster care houses. And yes, so the main challenges for that was just to get them a good place to stay at, and working with the social workers and getting everyone on track with the right things that they need to know for the baby. Ge Afrika Borwa e itukišetša moketeko wa letšatši la poelano kgethollo ya semorafe e sa bea seswantšho se sebe setšhabeng. Seo se tla morago ga kgatišo ya video yeo e phatlaletšego le dikgokagano tša leago mo morutwana wa sekolo sa War School Ben Foster ka Tsaning Limpopo a bitša lentšu la tlhohleletšo ya semorafe la go thoma ka tlhaka ya K. Taba yeo e hlotše gore mokgatlo wa EFF o gwantele sekolong seo go ipiletša gore morutwana yo a rakwe sekolong. Motsana wo monnyane wa Tsaning o ile wa tlala ka ditiragalo tše mmalwa mo bekeng ye. Morago gore morutwana wa grade 9 yo a bonego kgatišong ya video a bolela lentšu la go thoma ka tlhaka ya K go motho moso. Maloko wa EFF a ile a gwantela sekolong seo mo ba bego ba emišitše mebile ka moka tsing. EFF e dumela ge batswadi ba sa ruti bana ba bona go rata motho yo mongwe le yo mongwe go sa kgathalege ka mmala. In this time of democracy, to have a child in grade 9 who will then call those words. If it was an elderly person, I would understand, or he's been taught some years ago. But when the white people were calling black people with those names, he was not born as yet. Mebileng badudi ba na le maikutlo wa fapanego ka ga letšatši la poelano. It's usually a public holiday you just celebrate, but I think it was something for the voortrekkers, but nobody really talks about it. You just know it's a public holiday now. I don't know much, but I've heard of it on the radios and on the history books.
khomišene ya ditokelo tša botho e re dumela gore go bohlokwa go ruta bana le moloko o sa tlago ka ga go ratana re le maAfrika Borwa. Reconciliation is not an event, it's a process. So if it was an event, we would have just have it maybe in 1994 there, we reconcile, we're done, we're moving forward. But because we know that the people will still have this deep-seated anger against each other, then what we need to do is to make sure that we have this from time to time. EFF e butše molato wa bosenyi bja semorafe kgatlhanong le morutwana woo. Re sa lamogela tona ya thuto ya motheo Enje Motshekga o re go fihla ga bjalo ditlhahlobo tša marematlou di sepela ka go relela gare ga matlakala a makgolopedi a marematlou a mongwaga ke a tshelela go fela ao a sa tlilego go ngwalwa go swaiwa ga matlakala go thoma bekeng e. Motshekga o lemošitše barutwana ba class of 2023 go tlogela go tsenela meketeko ya go fetša ditlhahlobo tša mafelelo a ngwaga. Motshekga o boledišane le babega Ditaba ka Pretoria. What I've been seeing the social media has been extremely disturbing about just binge drinking and unashamedly display of irresponsible behavior in public. Bjale ka ge sehla sa dinoga se fihlile ka Afrika Borwa, mathata a kabo ya dihlare tša go bolaya mpholo a fokotšegile. Le ge peleng go bile le mathata a kabo ya dihlare le ditlabakelo tša go bolaya mpholo go ralala le naga, maokelo a mantši bjale a hweditše dihlare. Ephraim Wenda a re o na lengwa ke noga kwa Mahikeng taxi rank mo provinceng ya Northwest fa a na le ka go entsha mo taxing go e bolaya. A re o ne a fetsa dikgwedi tse dintsi kwa bookelong ka ntlha ya go lengwa ke noga. Ne di mfuta feng ta kitse mfuto feng mo le mo botse go bala ka ga go bua le tso SMD mo le tine a dula 6 months go sepetlele. Ba lefapha la bosetšhaba la boitekanelo ba re ba na le di-antivenom tse di lekaneng. Although there's a shortage of snake bite antivenom around the world, the Department of Health is able to meet the demand using the current stock levels of antivenom. Therefore, we urge that all victims of snake bite should be rushed to the nearest hospital for medical attention. Palo ya baagi ba ba bitsang go tshwara dinoga mo mafelong a bone e ntse e oketsega. Mahikeng area and the surroundings, greater Mahikeng area. The most calls that we receive, or I receive so far, is boom slang. Even 2 days earlier, I caught a boom slang just at the residence here at Rivera Park. Go fopolediwa gore batho ba ka nna dikete di le 3,500 ba longwa ke dinoga mo Afrika Borwa ngwaga le ngwaga. Kagiso ke Ipopele, SABC News, Mahikeng. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube, e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgathago tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go DTT go SASA. Go latela kakanyo ya maemo a boso, thobela.